아까 감노 아점이라 저거 빨리 간대 버스라고 주었다 말이야. 안돼. 아자들람 mampa 저거 빨리 매다 베베다 안고 뭐가 보니 स्कुल पनि जाने भोलि चाहिँ के पो छ टेस्ट के छ इभिएसको पढ्नु पर्यो नि फेरि याद चला नि त पढे दुईटा भयो याद भयो गाइस ऱ्याबिटको स्पेलिङ गरौँ म लु हेर्नु RABBIT ऱ्याबिट त्यतिकै अन्त चाहिँ आज म नुहाउनु आँटेको तपाईँहरू नुहाउँछ नुहाउनुहोस् है बाई बाई